Кезек мына ушинтип Mercedes 124 E-класс Ешка унааларына келип тургандар. Мына ушул унадан баштап бир катардан аягына чейин көрүп туруңуздар. Азыр сонун унаалар тартабыз. Мына ушул уна 1994 жылы чыгарылган 2.9 объем. Баасы 350 миң сом экен тугандар. Телефон номерлары 0551 655 599. Чала бересиздер. Так. Машинанын сырткы абалдары тугандар көрүңүздөр жакшылап. Bir Mercedes 124 Ешка тугандар. Чыгарылган жылы 93-жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 2 тугандар. Мындамка бар. 77 менен 775 750. Силерден ми? Мындамка бар дейт. Жок, мен просто атам да. Негизи. Шундай тугандар, Ешка көрүп атасыздар. Айландырып тартайын. Эси жок экен. Номерларына чаласыздар азыр. Номерларын дагы бир көрсөтөм. Неден сурап таппадым. Вейз апайды. Мына номерларга чала бересиздер. Шашылыңыздар. Урматтуу мекендештер, Mercedes 124 базардагы эң таза Ешка десем болот. 95-жылы чыгарылган Германия тугандар. Кыймылдаткычтын көлөмү 2, плитомотор, свежий перегон тугандар. Телефон номерлары 0772 33 36 01. Байланышсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Машинаңызды тартып алайын, а? Механикабы? Механика жакшы. Канча атасыз баасын? 12 миң. Канча дейсиз? 12 миң. 12 миң доллар, а? Пробег канча жүргөн экен? 218. 218 миң пробег тугандар. Уна тугандар 4 дөңгөлөгү тең кышкы. Бул машинадагы Mercedes 124 Ешкадагы жакшы. Аны эске аласыздар. Чыгарылган жылы 95-жылы чыгарылган 3.2 объем тугандар. Телефон номерлары 0558 922 722. Баасы 600 миң сом тугандар. Салондар тартып албайлы, ба? Алейкум ассалам. Канча сурадасыз? 600, а? Тура эле айтып коеюн. Пробег 333 миң пробег жүргөн. Салондар бар достар, бар жок. Таза люк бар жогу. Бар туган. Bu zarına gelsek. Kaç mı soru geldi? 600 soru aldı. Жақшы, машина жақшы да? Vardı radın. Жақшы. Сөйлешөбүз, байланышабыз. Мына жака чылабы? Ана. Onlar дөңгөлөктөрүнөн бери бар экен летний. Байланыш берсеңиздер болот. Задний вид камера тона задний. Bu жактагы камерасы.
Машина кандай экен? Дагы bir Mercedes тугандар. 124 кузов. Bir sürü айландырып көрсөтөйүн. 91 жылы чыгарылган 2-3 объем тугандар. Кыймылдатыштын көлөмү. Баасы 500 000 сом. 0501 51 80 51. Байланыш бересиздер. Жабық па? Капайт етіп қойды ғой бұяғы? İçinde отыра ғой? Açып қойыншы. Сізді тартпай, машинаны ілі. Құлыптан ешін жауап алып тұғындар. Өте соның қызық жеріне келгенде. Mercedes 124 туғандар. Мына ушундай түстү. Кандай түскенин билбейм, жазып кетиңиздерчи. Унутуп калдым. 02 Ош шаарында 002 Кан деген номерге катталган. Mercedes жакшы сыяктуу. Дизель 2.5 экен туғандар. 580 000 сом 0550 0020 05. Шаарда эле болсо керек. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар акалар, жақсылар ғой? Кеңіз ұшашып қойлы. Машинаны сатуға қойдыңыздар. Механика ғой? Жақшы. Расход қанша болды ака? Шаарда, анан трассада. Трассада билбейм қой, бір 10 фотосы. Шаарда 10 кылды. Трассада эми бир 8 болуп калышы мүмкүн, а? Жақшы. Рулдарда сонун экени көрүп Пробег 300 000 жүргөн. Машинанын абалы сонун, мына ушундай коричневый соломду. Эми клиенттер болсо ака, вариант жолдор бар белки машина кошуп? Налбы? Нал болду ака, сүйлөштүк. Акасын бир ачып тартып коеюн, бул жерде көйнөк киле тургандагы. Насып берилеби ака көйнөк киле турган? Ооба. Болду анда. $400 000 сом туғандар. 93 жыл чыгарылган 2.9 объем туғандар. Дизель 220 менен 97-10-55. Мына ушундай кызыл түстөгү Mercedes E-класс Эш каунасы боюнча мен сиздерге маалымат берейин. Жакшы, мына ушундай унат туғандар. Жакшы. Ассаламу алейкум. Кем ұшырашып қойла, қандайсыздар, жақсылар? Алдыңыздар ба? Жоқ, аз болар, сода қылып атыр. Қанша қылып атышат, ака? Ішінде содаңызара қошылайын, елдер қошылсын бір. 380 000 сондай болып қалып атыр. Жақшы қылып атышат, беріп айтасыз? Жоқ, иншалла келішіп қалды. Келішіп қалды, жақшы. Насып қысын алған адам бар. Амин. Анда чалбайлы тұра береткенсіздер туғандар. Сонда. Сіз шен іштелесізден да? Болды, ака, байланып. Күзәтіп тұрамыз сіздер. Болды. Bir salam dep koygan da görüşülörgө. Өзбекстанга салам. 124 görüşülөр. Жакшы. Болду, камашта жакшы экен. Сатып алып омат. Жакшылыкка миниңиз.
Mercedes 124 туғандар. E-класс білесіздер. Бағасын айтайын сіздер күттірбей 600 000 сом екен туғандар. 600 000 сом шығарылған жылы 94 жыл шығарған 3.2 объем туғандар. Жылдамқы бар. 702 172 530 деген номерларға чала бересіздер. Onlar hem salonlarını göstereyim. Полный комплектация ұқсайды. Люк бар жоғы бар екен. Салондар. Кожный салондар. Бейма, бат. Машинаны тартып алайын, а? 600 сұрап отырсың ба? 630. Жақсы. Так.